Wiki mai ka ke mai ki te kupu o te uru mi inei, tēnā koutou katoa. Kei te kāui tapu e koro mā e kui mai i te pō. Aere atu rā koutou, piri atu rā ki te uru orangi nui, ui tai atu ki te uinga o matariki. Ara ina mai rā mātou wā koutou mokopuna, i roto i ngā wakawiu o te wā. Kei te unga ora, tēnei tātou e piri tata ana i tēnei wā ukirikiri. E whakaaro nui ana ki ngā apuri urinoa i te motu, e rongo ana i ngā au kino o te wā. Ko te uripari tēnā, ko te waipuke tēnā, ko te rū wenua tēnā. Kia mau, kia ita, purutia ki ngā tikanga hakoima a horoma. Mauri ora kia tātou katoa. Ko Alana te Alana Broughton tēnei me ngā uinga pūrongo o te wiki. Ana e te iti, katoa tika atu ki te pūrongo tuatai i puta i te wiki nei, ara mō ngā Masters Games. Kia umaira, kia iruira rerekura te pūrongo nei. Te āua nei ko Whanganui te pokapū mō ngā ākinakina mo te o ngā taipaake. Mō tēnei uri o te awa o Whanganui, e kaupapa tētaia te karo. Well, when I found out it was in Mōhiotia, that's what inspired me. You know, I always wanted to come over here and play, and to come and play in my hometown. It's just awesome. E wāte ana te kaupapa nei ara ko ngā Masters Games mo te unga kua rua te koutou te paake neke atu ki ngā kaumātua. So actually from 20 up, there's 20 sports available between 20 and 29, and you can be up to like 96 or older to compete. But so what we have done with our new brand is make sure that people understand it's about playing and having fun. That to some people is competitive, and to other people it's about just being social. So that's why we've come up with Keep Playing, whether that's on the pitch or in the tent. It's just about having fun and keeping moving, keeping socialising and keeping connected with people. Ei tā rewiti kei te rongo aia i te wairua pai, I aia e tākoro tai ana ki e te atu kaiaka. Oh, a good friendly community. They're always welcoming. It's such an inclusive sport. So, you know, and it's like that everywhere I go. You know, people don't look at me sideways because I have a disability. They just accept what I've got, and they're happy to play against me and play with me. I don't get any sort of negativity. It's just it's a beautiful sport to play. Ei tā Heather Cox, kei te wai wakaro aia, kia piki ake te kounga I a te tau, tuai, ngā Masters Games ki Whanganui nei. I guess one thing is that this is my first time running the Masters Games in Mōhiotia, and we've introduced a lot of new things to kind of elevate the experience for people. But we've got a pretty good model or framework right here. So it's about, for me, looking at those things that we wanted to do that just enhance the experience that we didn't have time to do this year for whatever reason. Mō Dion Rewiti e hikaka ana ia kia oki mai anō. Actually, next year's in Dunedin, isn't it? So I'm going to that too. I'm going to bring a crew over with me this time. Just promote the sport. Because there's a big following in Australia, so we've got a big community in Australia, so I'll be encouraging more Aussie pickleballers to come over and compete. Yeah, some good talent here, absolutely. The people here, like I said, they're nice and friendly, but they're bloody good players too. They got really good skills. Tūai anō ngā Masters Games ki Whanganui nei, ei te tau 2025 mārima. Iriwere ririkura, Te Reo o Te Uru. A tēnā koe e uru, o te anō rā tēnā koutou ngā kaitākaro e ngā kai āpai I tēnei kaupapa ākinakina o ngā Masters Games. E kaupapa waka pakari I te tinana, e kaupapa waka korikori, waka piki ora, waka ui tangata, ana e rongo oki ana ko tēnei kaupapa tēti I ua ona, ko te waka oki atu I te tangata ki tōna anō u kaipo, no reira, e me I kawatu ana ki a koutou. Kua roa tēnei kaupapa e waka aireti ana, no te tau ko ta imano e warau, e waru te kai maiwa, ana kua kitea ku āta tuku mai tēnei nā kaupapa.
te maauki o ngā momo ākinakina e tākoro i ana, te toko maauki o ngā tāngata, ana kei te piki tonu tērā kau te tāngata. Nō reira, kia koutou e ngā kai whakaaere o tēnei ngā Masters Games, kei te mi I kawatu, kia koutou. I tēnei wā I te iwi e ka uri te aro ki te ao o te kapa aka. Ka re e roa ka tūwake ko te matatini e ringa waka e ringa tāngata. I tēnei wā, kei te aro atu ki tēnei kapa no roto mai o rangitāne ana Te Tini o reua. Kia utonu mai rā. Ko te kapa haka o te tini o rehua, I ahu mai ana I te rohe o rangitāne. I tīmata te kapa nei te tau 2017, I te tau 2019, I tū te kapa mo te wā tuatahi ki te matatini ki te ao, I te whanganui ātara. Tīmata mai tēnei kapa I te tau 2017. Ka toko ake te whakaaro I etahi o mātou I tō mātou puta I te kapa kairanga. Kia toko ake he kapa anō, hei whāngai tonu I tō mātou rohe. Pērā tonu te aroha nui ki tō mātou rohe. Nō reira, I whakahuihui etahi hoa, ka whakaaro tia ake ki whea mātou ti matai. Te mea kāri mōhio, mea rawa ake, ka whakaaro ake o te rāpea me hoki au ki te kai. Nō reira, ka tō I mai te kaupapa ki konei, ki pare waha. Ka whakaaro ake ki te tahi ingoa, hei whai, hei whakakōrero pēr I a mātou. Nō reira, I taua wā, I te mea he pēnā to, he kapa nohi mātou. E hara I te mea he whea ko nui tēnei kapa. Nō reira, I whakaaro ake, he roa tonu te ara kia mātou, hei whai mā mātou. Nō reira, I whakaaro ake, tēnā, me titiro pēr ki whea. Ka titiro ake ki te rangi, ka whakaaro, ara pēr he ingoa mā mātou, te tini o rehua. Ko Peter Savage rāwa ko tono hoa wahine a Niko Maruera, ngā kaiako o te kapa nei, ko tonoa e rāua ki ngā ringa awhina o ngā kaihaka, hei ohu whakahaere I te kapa. E hara I te mea kua waia haere ngā kaihaka katoa ki ngā mahi a tāne rore, a hine rehia. Engari anō, kei rotora etahi pākeke, me ki rā. Ko tētai o ngā whāinga I tēnei wā kia aki I a tātou tamariki moko puna taiohi rānei kia waia haere rātou ki enei momo mahi. Ka taku tūranga I te ohu whakahaere ko te community. E hara I te mea he whakahirahira rawa, engari anō. Ai, he taonga tonu. Nā, kua nui ngā kōrero mō te āhuatanga o te waipuke I tāmaki makaurau. Me nā rānei kua waipuke tia tō mātou mō tērā, o tira te ngā āhuatanga katoa o te wāhira, koera tētai o ngā āmaimai I tēnei wā. Ka noho ko te reo Māori me ona tikanga etahi o ngā uara e hāpai niana e ngā kaiako me ngā kaihaka katoa ki runga I te ātāmira o waho atu I te ātāmira anō hoki. Te whare o Te Tini o rehua, he whare hau. I pupu ake I roto I te hiahia I a pita rāua koniko. E rei te puta I tā rāua kapa. Kia hoki mai ki te kāinga. Ko te kāinga tēnei o pita. O tira o te iwi o Ngāti Raukawa, Ngāti Pare Waha. Hara I te mea he ropu a iwi tēnei, he ropu whānui ke. Ko te whānau te hāpai o me ki o tēnei ropu. Ki au nei, ko te whakawhanaungatanga o te ropu. Kia mōhio ai tātou ko ai tātou. Engari anō hoki te rāpea ko ngā mahi kāinga o ia ki roto I te ropu hoki. Koe nā oku whakaaro. Ko te hunga rangatahi ngā rangatira o te āpōpō, ka tūtahi a pita me tana tamaiti mo te wā tuatahi ki runga I te ātāmira o te matatini. Mea hou, te tū tahi atu ki taku tama, kua roa au mawata ana ka eke tēnei wā. Aha kua toko rima tonu ngā tamariki, toko whānō ka whai atu. He tino koanga ngākau te tū, mōhio tonu ana te matua.
hea ngā āhuatanga, hea hai rā, kare aroto, kare kō atu, moku ake. Ka tū a te tini o rehua ki te papa whakatū waiwai o te Matatini, a te hauwhā i te waru karaka o te ata, hei te rā mere te rā rua te kaumāwhā o Pepuere, te mehemi Te Reo o Te Uru. Tēnā koe te mahemi me tēnā pūrongo. E me I kawatuana ki a koutou e te tini o reua. Tēnei tā koutou tū tuarua ki te Matatini. No runga I ngā āhuatanga o te mate karaunga, kua roa tātou e tatari ana kia tū wano tēnei kaupapa. Kia tū wano o tātou waiwai ki te papatū ngā waiwai o te Matatini. I wakatūria mai tā koutou nā kapa I te taurua mano o te kaumāwitu ana kua tai ki te wā me kite anō te ao I o koutou painga. E ara I te mea kua roa koutou tēnei kapa tonu e aka nei I runga I te papatū ngā waiwai. Engari ko o koutou wheako no roto I kapa ke atu, ko ngā wheako o koutou mātua tūpuna ka tīkina atu, ka kawea mai, ka pakatinana ia I roto I tā koutou tū. Nō reira, kei te tini o reua, tēnei te mi I kau atu ki a koutou. E tū te tū wa tāne rore, e aka I te aka tāne rore, ka kite atu I tā koutou tū a te rā wiki. Ka tia te iwi I tēnei wā, kei te ao kapa aka tonu tātou, hoi anō e aro atu ana ki tēnei kapa e tata ana ki te maunga o taranaki ana ko ngā purapura o te tai au wāuru, kei a pāparauru te pūrongo nei. Ku rarau a mumu kapi e raki raro. Ku a e ngā kapa ako te motu te ārea ke ki te Matatini. Ko ngā kōrero, ko ngā wakaritenga, mo te kapa aka o taranaki a ngā purapura o te tai au wāuru te ārea ke nei. No te tōnui tanga o te mate ko wiuri, I inga ai a koro te uirangi wai kere puru. Tēnei a ngā purapura o te tai au wāuru, te kawe nei a koro te uirangi ki ngā mumu ki ngā āwa o te motu ki reira mai o ai. Ko te kaupapa matua me ki te kaupapa tūranga I o ka kawe ātura e te purapura te ari mate, te kawe mate o koro te uirangi wai kere puru ki te ao, ki te Matatini, ki roto o tāmaki ma kaurau. He honore e moku ka kawe a teima o uirangi wai kere puru. Te rao ngā tamina nui o tātou, o te ao Māori, I te mea he tangata tino rongo nui, a koro ki te tātane wāhi o tira ki te motu katoa. Ko te haumanaki o taranaki maunga tēnei, te amo, te hiki ake nei I a ngā purapura o te tai hau wāuru ki te pae o te Matatini. Tēnei tau kei te no moke te purapura, a tō mātau kui a tērā mere iwa, kua ngaro, ko koro huirangi anō rā, kua ngaro, ko ia te uka una I nui o taranaki tangata, kua ngaro. Nō reira ko rāua tērā, I ara I a mātau I roto e ngā tau ki ngā Matatini, a huri noa I te motu. A engari I te tau nei, kua no moke raua te purapura. A engari, nā raua anō rā, te purapura I wakatō ki roto I a mātau. Koe ko te reo me ona tikanga te reo o taranaki me rā o ngā āhuatanga. Ko moke te oa aere mō ngā kaiaka I roto I ngā tau ruarua nei. I tēnei wā e āmio ana te hauora o te kotahitanga. Kua roa taku ngaro I tēnei o akakapa. Heoi, he miharo kau ana te no tahi ki taku whānau. Te hoki mai, me tērā mea anō hoki te kaue I te kaupapa. Hei koera te Whanganui māku, mā tātou katoa. He kaue kātika I ngā kōrero me ngā wāti au koropira. He waka wāriki ia ki mua I te aroaro a kapa, ka tai ka rua te aroaro o te ao. Kāri kō atu, kāri kō mai I te reo rangatira. Ko te reo tonu te mana Māori o te ao kapa aka. I tēnei tau, e rua pēr o ku tino wawata. Tuatahi ake ke kawe atu rā te
te mate, te hari mate o koro te whirangi ki te ao. I roto i ngā tikanga a kuia mā koroma. Te me tuarua kia tika te waka ua i te reo. Ki ringa i te āpāmira o te matatini. A koe ako te tetehi o ngā mea nui kia koro te whirangi te waka ua tika i te mita o te maunga nei o Taranaki. Kia mau ki te rangi Māori i ngā wā katoa. Ka tika rā te kōrero, kia tau te rangi Māori ki runga i ngā kapa aka katoa puta noa uri noa. Kia waipuke tia e tātou, ko te matatini, ki roto o tāmaki, ki te aroa nui, ki te manaakitanga o te watu manawa. Alana Broughton, Te Reo Te Uru. Pūkana wakarunga, pūkana wakararo, ko ngā purapura o te tai au āuru tēnei, e tangi nei, e tangi nei, e tangi nei. Kāro a uki ki tēnei kapa, kātai anō tātou, karongo i a rātou, e tuku mai ana i ngā roi mata, i ngā kupu, i ngā whakaaro, i te aro a anō uki ki tēnei o ngā tau eke, a koro te uirangi, i mate i te wā o te rāui, i tau mai ki runga i te motu wānui nei o Aotearoa. Nā kāre anō te iwi, kāre anō te motu, kia whai wā i, ki te ātatangi i ngā tangi, e ai tērā āhuatanga o te mamai i roto i te tangata. Nō reira e tika ana kia kawe atu i tōna i tōna wei, i ōna roi mata, i ōna kupu, ki runga i te papatū ngā waiwai o te matatini, hei tangi mā ngā iwi katoa. Nō reira, kei ngā purapura o te tai au āuru, tēnei te mihi kawatu ki a koutou, tēnā koutou. Nā i tēnei wā i te iwi, kata uri atu ki tēnei tino maine e noo ana ki porirua, anā ko pānia te whaiho mash tērā, kia ūtonu maira, aneira te pūrongo. He uri a pānia te paiho no ngā kāwai heke heke o ka hungunu ki te wairua, ngaitai me ngai tūhoi. He māma ia tokorima ana tamariki, he ngākau nui tōna ki te manaaki i te hunga rangatahi. For me, when I talk to the rangatahi, like I said, I'm talking to younger versions of myself. Having to walk that journey means that I understand because I've been there. I see a lot of the way that we try and help our rangatahi, unfortunately, is through policies and the way that it should be. The way that it should be is they should have a safe home. The way that they should be, their whānui should always love them. The way that they should be, they should always have kai. I tipu ake a te paiho ki roto i te taone o Porirua. He nui ona piki me ona heke i taua wā. Engari i whai akoranga ia i tōna whakatupuranga me te mōhiotanga ki ngā tāmitanga i wheako ai ngā rangatahi anō nei ki a ia hoki. Unfortunately, when I was quite young, I lost my dad to suicide. And I learned a lot growing up through that mum eyes and being in the streets of Kōrero and being a little play up and seeing poverty firsthand. It's taught me a lot of things that make me who I am today and make me be able to come and talk to the rangatahi, because when I look at Kōrero and I look at where I've come from, unfortunately there's still versions of myself like that back down there. There's still younger versions of myself like that back down there. So and a lot of my kaupapa, the mahi, the core, like the po of it, comes from my hikoi and my journey that I had in Kōrero. What I learnt back then, which unfortunately a lot hasn't changed. I te tau rua mano te kau māwaru, i timata ia i te kaupapa i tapaina wahine toa hunting, he kaupapa e whāngai mā tauranga ana ki te hunga wahine, ki te mahi aruaru, me te kohi kai, o rātou whānau. So the bro was hunting and I'd see him go out and they'd come back and their mental health was a lot better and our freezers were full. And I grew up urbanised as bro. People think I grew up in the bush swinging on vines and stuff. Like, no, I grew up in the hood. And I used to be like, wow, those ruffles are tough as, you know, hoodies. And then I'd see them come back and they'd fill the freezers up. But there was something that was happening out there. Their modi would come back clearer, they'd come back sharper, and I was like, there's something in this, there's something in this. And when I started going out there, I didn't realise how detached from te tai I was, how detached from the ngahere I was, and how much I actually needed. I te tau rua mano rua te kau mātahi,
I hono atu ia ki tētahi kāhui wahine Māori, hei kai kōrero ki runga i te kaupapa i kia nei, ko Real Talk. He wāhi e āhei ai te tangata, te kōrero i ana kōrero tūturu rawātu, he whakamana, he whakakipa i te hunga whakarongo. So Real Talk came about by my friend Tania Carr. So her kaupapa was to share your real life journeys because that's where the healing is. Most of social media is just full of crap. We're all flexing this, we got these bags, we got these shoes, our life is so perfect, but behind the scenes everything's crumbling. And our rangatahi are watching this. They're watching the projection of perfection where everything's crumbling in their home, and it makes them feel so much more disconnected. And there is just so much healing in real kōrero. I whakanuia a te paiho mō na mahi nui me te hunga rangatahi e te motu. I whakaingoatia ko ia te kaiwhiwhi te mētara, te tuahangata o Kiwi Bank i tērā tau. Te mehemi Te Reo o Te Uru. Ko au, ko koe, ko au. Tēnā te tino taonga e rongo nei au, e pupuru nei e pānia i roto i āna mai. Kai te mārama ke o ki ngā rangatai, me ngā taimaatanga kei runga i ā rātou, kei runga i a tātou, te ange. E whakarongo pū ana ki ngā kōrero pono, ei āra i aia i roto i ana mai, me pono ki te tangata e puna ai ko te tūturutanga o ngā mai. Nō reirara, kei te waine, āta whakarongo mai ki te whenua, āta whakarongo mai ki te iwi, e pai ai tō ārai i roto i ngā kaupapa e waka aireti ana e koe, tēnei te mihi, tēnā koe o te anora, tēnā koutou e ngā kaikawe i ngā tini kaupapa, pēnā i wahine toa hunting. E te iwi e katau ko te waka o te kupu o te uru ki konei. Ka tūwake tēnei nā eimihi ki ngā reo wirirangi ana ko te korimako o Taranaki, ko te reo wirirangi o Whanganui a Awa FM, ko te reo wirirangi o Rangitāne. He mea tautoko tēnei tukunga i ngā uinga pūrongo e te māngai pāo. Ko Alana Broughton tēnei, he mihi ana i te iwi, te kupu o te uru.